SDN BHD Productions, the Premier Empire. Ntagarabo bateguye gusa Viper Studios. Kuki filime yiswe kwa Rarampol Special Forces, Nabo Production, SDN BHD. Anza ko naje gusobanura bataravuga ndavunwa niki. Dore nabandi bateguye ngabo. Kamececetse. Ririya si itangazo. Rufendi. Se barangara kamo ararangisha. Jewe oya musome magambo nubwo atari ikinyarwanda. Muri iriya jambo ribanza se barangara kamani. Ararangisha intoryi ebyiri yahinze mu murima bakaba barazijose bakazisarura. Aha setting nandi ngayo amatanga asigaca muri filime. Ufite n'indirimbo cyawe ukeneye kwamaza amagana sangana nimero nazitanze filime itangira ari iduka ucuruza agataro kwagomba ushaka kamenyekana. Filime yiswe nde? Mana Peresti wa Dani yabuze certificate ya football. Score Productions, Nabo Production, Viper Studios hamwe na Sankara. Dakubwe warabonye filime nka The Takers ya Chris Brown ukabona The Town. Tangira hakuno kuri banka Nabo bank muri Malaysia. Arafanye cyombo afande. Pompa yang ada kat dalam tu. Ngabaswe muri mindari babashura. Pak yang paling banyak yang pernah aku jumpa. Muri mwine ngabashura mbere mbonye kuri igisi. Babihiba kumanywa. Sebelum aku ngomong na mutreba banke napfa nashimuta abaturage bari mindani. Musoke cyangwa twarasakira kare babigeza mwasoka mwabaswamwe. Come out. Tanga itegeko. Kumanywa kusambu sita. Barangije basoka n'ikimodoka cya Amadi. Bandi bari ku rumoto. Ikimodoka n'antibare. Bajya tumwoto. Babanda ari mindani. Kira pariki ikimodoka zigome. Podi of fire mfata imiriro yanyu. Murekere. Musoke sha. Marika maboko bavayo. Mabanda afite ibikoresho. Bafite automatic weapon imbunda z'abarusiya. Zirekura abasasu mufiririzo. Berekeza ku bapolisi ku manywa. Bayise kwa Rarampol Special Forces. Nakubwiye Sankara yazizanye. Aho nagiriye muri Amerika nagarutse igihe. Mwoto kumanywa. Kurya rukambi izuba rirashe. Bari kura grenade. Umuhanda rwagati imbere ya bank. Bank ifite assurance rate zishyura sha. Barasha polisi fanda rumirwa. Bafite bya grade bimwe bitubitaje amasasu ari kuri grenade. Umodoka bwa polisi. Indi grenade. Bakoze mu polisi n'amabandi ane. Fande byara murenzi. Dore ngo barahunga. Urayoboye sha take over. Dufite ijambo. Babanda vayo. Sayekera umwafande. Bandi rimwe. Yegera fande kumanywa nta n'ubwoba. Kujya agasuzugura namwiyereka. Mushyira imbunda mu gituza. Byose birashoboka. Zuhuriwe. Kepotong berapa ramai pun. Aje abusiye buri hamwe. Sama juga macam polis. Umva kabone bwadukushana ukadufata amabanda zahoraho. Akan ada polis lain gantikan tempat kau. Ntacyo byamarira mwishima. Kau jadi hantu. Haza n'umupolisi agusimbura duhige. Bayang kau berapa banyak yang kau nak. Nashaka unkorere. Kau jaga aku. Ndakwishyura amezi ashoboka. Senang, tak ada siapa. Zajya niba buri munsi nawe nkingira ikibaba. Bitabaye ibyo uzapfa n'umuryango wawe wose. Banka zigira silence. Urumva? Nzajya niba nibajya kumiga ume amakuru hakiri kare. Bayiseke no Special Forces da Premier Samano Sankara. Nuko dutangiye. Erega Rufendi bwira n'abandi akari karabuze karaje. Nibwatinze. Umupolisi bamuhaye amahirwe yo kubaho. Second chance. Afite akana kagakobwa. Utamahuri ndi umupolisi. Naje kugufata. Mbak saya cik. Ihangane madam. Nurase mugenzi n'agakobwa ke ziraganira. Tes kesalahan. Niki nakoze? Nagushinja ruswa.
kandi koko yari ruswa uyu munsi. Gukingira ikibaba Mira mwana wanje. Mira ubu ndabizi iyo mvuze Mira ba izambwa ngo ni burage ni buruwate badije batangira gutekereza ibimogi bya bindi bahikiye ngo ni Mira. Ibyo byazaruswa bikuyeho ni nabikwigishije ni bibi. Amira to ka TV la. Kumyaka yanyu nyine nabyigiye kuri televiziyo. Wakumva pada. Buri ari ibintu bajya kuvuga kuri televiziyo kabona abana bato ntago ari ngombwa. Muse biteye n'ijyobu umwaga ashaka umwana amenye ibya gipolisi ruswa ibintu nk'ibyo ibimogi. Muze yarangije fata kabunda tondo. Bamubwira ngo batajya muhemba neza ku murongo. Cyari ryabandi. Sheri. Kubahoza. Umwana acafuta nive. Tugomba kwiserebura. Gusa reka ngende. Mugabo aritunganye ni mu gitondo afite madamu afite umugore mwiza. Awa urut lah nanti saya bayar. Uratekereza isho ya anniversary y'umwana yitonye ndaza kwishyura. Saya lambat. Jana umwana kwishura sibyo? Nge ndimo ndihuta. Mugenzi umugabo ntajya avugisha na madamu akazi ni gake. Sina pakai Bible lagi. Umva basi wajanye umwana kwishuri. Wenyene kwishyura n'imisoro n'ibiki? Baza ujyana umwana kwishuri njyane ndekora ibindi. Umugabo acana ka televiziyo. Gose polisi yanewe kuba yahagarika amabandi yitwa Anakis. Akuraho televiziyo. Afata ikinyamakuru amasaha yirika kureba neza ibinyamakuru byose. Baravuga uburyo polisi yanewe guhagarika amabandi. Sike. Suyo mugabo. Ayah. Papa. Dah Amira pergi sekolah Ntabwo uri kujyane ku ishuri. Nakana. Kirahakura amafaranga sheri. Ubwo yamabandi buri munsi ara amafaranga siga buri gitondo. Kandi menshi. Hari igipfunyika bakuzaniye. Apa buat apa ngadut ni? Hasi amafaranga uyakoresha iki? Mu rugo n'abakene. Oya saya buat apa? Ngomba kwishyura bukiti. Yamaze iki sheri? Bayar bil. Umva dukine amafaranga yo kwishyura imyenda yacu. Guhaha kira kitu. Amafaranga ya gipolisi nica nikize mwikofe arimo kanote kamwe. Uri abagore hari ukuntu bihanganira abagabo yabana kibazo byateye mu rugo nyine agashinyiriza nyine tu. Bagatogusa utunyanya n'udutunguru tubiri bakabirarira. Amafaranga nayo amabandi na ubwo yatinye kuyakuraho. Hari ukweryo ugashinjwa kwafatanyije n'amabandi ikora iki? Kwiba. Bebe dalam laci dalam bilik. Umva agenda ufate muri mu cyumba muri drawer cyase mu kabati amafaranga twasevinze ufateho nta kindi. Basi ni utari kujyana umwana ku ishuri umutore numva kuyo. Mugabo arerekera. Ijobira. Umugabara akazi ni n'ijyango muri te imeke nyango yekenye. Gendera ibifaranga handitso iri mu kizigo. Kau jaga aku. Yibuka ikigabo cy'umugabo ati nkwaye amahirwe nawe uzankingira ikibaba nawe nzagucunga. Yamani. Nta wundi muntu ugomba gupfa. Byose biramera neza. Nguhembe polisi cyagwiga amabandi umenyesha undabura umvishe mabandi ubundi buryo akora. Pifura muve mu bintu byo kwibimbata n'isekuru meza abandi. Berjobu kan bwatinze. Kota cedera dan 6 orang anggota kita. Abapolisi batandatu bakomeretse, batatu bakomeretse, batandatu batawe ubuzima. Bapfiye icyaha abereye. Yang paling dikendaki. Aya mabandi Anakis ni ganga cyangwa se group y'amabandi iri wanted ya mbere muri Malaysia. Sangat licik dan abantu babita they are very dangerous. Hebat. Kandi bakora bitonze n'abahanga. Untuk menangkap mereka. Bafite tekinike zirenze tactics. Natwe kwapfa tugomba kuba turenze. Seolah-olah bafite ganda yo di gucika. antara kita yang menjadi hantu pada mereka. Gusa bafite umwe muri twe ubanekera amakuru. Kamu yang None kasar perompak. bivuze ngo hari umuntu muri twe ukorana n'amabandi. Yang ini Nafande mukuru. hanya dengan Lan. Musore ndashaka ubaze Lani muze uko yakaje tondo sasa nawe batangiye kumuneka. Muze hano muri polisi barimo gukorana n'amabandi kumbe na mugabo Lani twatangiye ko afite imbere ya banki bakamutunga imura tugwa amahirwe yo kubaho. Muze Lani aratangira tubonye afande mukuru ashyira kandi gasori muneke kamukurikirane nta kwizera undi inyuma ye.
barashaka kumenya ndukorana n'abandi, kumbe muzehe nawe aritonda, kumbe dore ry'abandi Ashraf bandi kazi mukabika mugakora mukayabika bo bakayiba. Banki bifite assurance n'ejo bitwaza, banki igomba kukwishyura nimba abikije kwa musenzi we. Yewe kumbe nabo ni benshi wa polisi. Wano uri turarasa kureba neza ikigoryi nacyo gifite ikarita. We mukiri imbunda hasi, kumbe abapolisi babuze aho hafi mu nta muntu bizera. Kigoryi gusa cyo kibazo muzari marine kikamukurikirana ashaka buryo kiyatanga abandi kwaje. Abaturage barashukamo n'abatunga n'imbundara. Ka gasore gacyashya barakabona. Ada budak baru ke? Boss ni iki? Uriya nawe mushyashya. Halo iperereza ngiye kujyaho n'ubushakashatsi birahagije. Sasa afande mbanza nakwibandi Ashraf rifite polisi rikoresha. Barangije baza mu karesitora. Kabona kedai. Mwese mwaguruke. Ninde nyiri hano? Tutup kedai. Kami polis. Ndo amapolisi funga iduka. Wah. Pelanggan semua keluar. Abakiriya mwese navuze ngo musohoke. Uwa mbere ajya hanze bakubitaho bya bindi ngo barimo barasaka. Iperereza. Aku baru masuk unit ni. Ye uranshaka iki? Pretender narakkan aku untuk. Nibwo nyinjira mu ikipe yanyu nanjye superintendent. Bambwiye kuba patana wawe. Budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. Umwana muto nkawe ukinjira mu kazi utangiye kunkurikirana ngo ukugora akazi. Nakemuye ibibazo byinshi nk'ibi. Ukemuye bingahe? Asalkan aba nubwo nawe terego ndakora nk'ibyawe. Ntabwo ndi umuswa ariko nakana 7:15 pagi. Kau makan roti sambil wabyutse saa 1:15 suka tengok TV. urayinso ureba ikinyamakuru urebye televiziyo urivumbura ikinyamakuru gitasi kumbe kamunekaga nukubera iki? Jangan sibuk dengan bahan pesan kau. Itangazamakuru imuri kubangamira muzehe. Bagus sangat. Semua pasal aku tahu. Urakeka kunkurikirana iwanjye ari ubwo buhanga. Ntabwo uramenya byinshi kuri njye. Banyak duit dalam poket kau. Ntabwo umuntu ufite amafaranga menshi tutayahembwa bayakuye kumwinjirira cyanara. Aku tahu kau tu dia. Reka tuganire kuri ibi. Kau jangan risau sebab aku pun ndabizi ko ukorera ari amabandi. Gusa ntugire ikibazo because aya mamol tunangi ndayakorera. Kakana gashya gatangira kumucokoza. Kumukura amakuru. Aku tak tahu kenapa. Nje nawe dufite data bushumwe, we have the same boss. Sebab nak bantu kau. Gusa sinzi impamvu noherejwe hano. Santoy. Mbenda boss ndashaka ko nagufasha imandiri ku bijyanye n'ibye bank byambabariye. Ndashaka ngufasha. Kalau nak bagi kau sikit. Ashraf twese natwishyura buri mwezi. Asalkan Ndashaka amafaranga tujye tuyagabana nta kibazo. Mu gihe aku buat. Ukora akazi kawe neza. Nanjye nkora kanjye. Bose bakorera ryabandi rikuru Ashraf. Bakiraho hanze araturika. Ashraf nabara bacunga aho bari. Okay dah. Laj. Okay dah. Okay tuan. Kevin umeze neza cyane. Kamu kat sini. Kau tahu tempat ni kamu letup kan? Umva amagara kipesi cyane. Wa musonzo ari butwari buturuke. Akana kamwambura imbunda agiye kurasa kakuye umutwe w'imbunda. Letakkan satu dong. Waye musore muto mwese mushyasi mwaro zanyu. Kamubwiye ati reka dukore ibandi atagira urineka. Muzehe waracyatsimbaraye kuri tanga. Kabone ubwo ryamubwiye riti ngwaye amahirwe yo kongera kubaho. Muzehe arashaka kuri tanga. Kumbe Ashraf afite abantu babiri bamukorera muri station ya polisi. Gusa muzehe narajya ku ruhande rwe neza. Ashraf aracungira hafi banke z'umuzipaka zose amaze kuzisiga ziri vide. Mwese mwirukange mujya kuri Jalani banki iraho hafi. Bwaho banki usanga ari butoya bwarambere. Nimba ari abwita sabo. Nimba ari sabo riba ari boda boda ni utwo ngutwo. Twatundi twansaidira two muri quartier. Masuk We sawa ameze neza. Mujye mindani. Harako bajeho. Mabandi ntatuza kila siku job uruko banki no kuyindi. Go. Uyu munsi bakeba yindi gutyo. Binjira muri sako. Polisi akira samara baherezana. Bambaye bontibare.
masasu nyayo. We abaturage na muturage bashaka kwica mwese mutoke hinje ndani, mwese musoke ndani na muturage bashaka. Ashirafu ari kuri etage ndende. Dore miji we uve kuri biryogo. Panggil datang sini. We mu bwa polisi bose bagiye. Semua anggota Halo over mwese. Kan ada rompakan. Mujye kuri Jalal Sultani Ismail Lona. Supaya mungkin Habaye ukwibwe abapolisi mwese mwari mugiye ahandi mukate. Bakira itegeko. Nabandi ndani muri bank. Urumwe n'igikapu. Mwitegura gupakira ipina sha. Damofa bank. cepat. Kumbi dure boss. Ashirafu agize gucaba na polisi yose yerekeje ahantu bagenzi be bari. Nkanda we mugire vuba musoka ngahitani muri iyo bank akiri kare. Polisi yaherekeje sumbuye baramwambaza amapingu. MPU patah balik. Kagasore kabwiye muzehe ati yewe basubiye inyuma. Bahindi bagiye kwibase. Nero tanstegeko. We abajura babanje guturitsa isaso ngo ku restaurant barangije bajya kwiba bank. Nkuko baturitsa mu muji bakajya kwiba kuri bank iri Remera. Tayari. Faster. Kamera abanza kuzizimya. Fana arangije haza musiri kwetegere. Kenapa nih? Yewe bigenze bite? Biasa. Hano umuntu yinjiye muri system yacu. Iyi ni tekinike yabo atagira bafata amasuku. We musubizaho sha. Afande ntago babitunganya ntabyafata amasanga. Bisubizaho wiza IT yiki. Nuko sasa ugenda ugatuka umuntu umuhoro gusa nawe yanze kubisubiza abishaka. Aho baturikije polisi yakase. Amabandi yaragiye gutangira kwiba. Ibintu zakase. Tayari. Napfuye tu. Tuwe mwese atagira ubahari mufunga umuhanda. Close the road. Kamera zisubiraho basubizaho bazengutse. Arakeka bashaka bari muri bank ndani turabona akamodoka gafunze. Boss atinga igisasu. Kubereka ko nta muri mu modoka arayituritsa. Mabanda ari he? Imodoka iraturitsa aramagara kuri headquarters IQ. Muhamagara fire brigade bazagari ya arya niki? Kizimya mwoto. Nabakomeretse ikipe yose imeze neza unity. Tayari. Mabanda raha. Kwiba buri munsi. Ewe data we. Dore fande ngarumirwa. Lan mana? Wakora gete nyaho turabangaba. Lani ariki? Lana vayo. Muziki. Iki cyamubwiye ko gikorana n'abagenzi baya mabanda. Bigenze bitara. Aku suruh kau tangkap. Ibi nibiki? Tangkap polis Nepal. Dia partner baru kau, aku assign dia. Uriya namubwiye ko mugomba gufata mabandi nagaruka gufunga umupolisi mugenzi wanyu. Bukan anaki. Bukan. Aku naje lah. Uriya namubwiye akurikirana nawe. Sama ada. Yagomba kwigira nkaho ari kurundi Rwanda ararengana. Njya mwohereje ngabakurikire. Buka. We mufungure sha. Oyaza kuzana amapiye ifunguzo. Narukwibye kare acha n'ipingu rya yamba nducika mba nacitse wanjijiwe. Kumbe motif tu anak cek saya clean ke tidak ni? Kau tengok ni, kau tengok. Umva ku kibushaka ari gifite ikibazo. Tengah kecoh. Maso y'uyu mwanda. Saya dapat info. Bakebwe wese waruri. Berkeliaran dekat depan kafe yang kena bom tu. Uyu musenzi yarabizi kuki yankurikiye nagiye kunywa icyayi. Haturitse. Cepat. Subiza iminsi itatu inyuma kuri kamera. Turebe ndateze igisasu. Kureba neza kuri za kamera. Kau dapat info dalam bungkusan tu ada bom. Ari umuntu wateze igisasu muri Mondisi iminsi itatu ishize. Oh, just get up bro. Mwahasaze. Aku cakap jalan. Wowe nari gukurikiza amabwiriza. Aku cakap Tanga ubwiza ukuri. yang kau rahsiakan padaku. Kalau betul dalam Bisa ngari ikintu mwaduhisha hano. kenapa kau tak panggil unit musnah bom? Wavumbuye ite ko muri Mondisi ro banase igisasu. Kita dapat daripada dulu lagi Lazni. Azimi, mabara rwose ibyo nkora ndabizi. Sasa mabandi yabarenzo. Kita potong macam mana pun tumbuh balik. Warahindutse kabisa ukwiba kumaze kwera. Sampai bila-bila supaya nak. Wimbwira umwana kubimaze kwera buri hamwe. Ya betul Tuan Azmi.
Itu yang azima ibyo uvuga ni ukuri dan itu pegangan aku. ibyo yarabwiye kuva na mbere. Zaman berubah. Gusa ugomba kwibuka ikintu kimwe, abantu barahinduka kandi n'inzira zirahinduka. Cyana mwizera gishyashya mu kazi usubire mu kazi shafa ndabatura umujinya barareba iki. So far tak ada awam yang cedera. Tugaruka hakuno Tapi bawa dah nta musivile wakomeretse, gusa kufure for vide kosong. baza hakuno muri banki. Ada dia mengatakan tembakan berlaku. Barashe mu kirere, abaturage barisohokera bacyumva kurasa. Tak ada kesan tembakan. Mwirebe usibye umupolisi barasiye mu marembo, nta yandi masasu yagaragaye. Mungkin Nta kintu turavumbura. Kagasore kari mu iperereza yoga kamubwije ko ati nyinkorerana nari abandi kabwira muziki gusa nta kintu washinje umuntu utamufasha amajwi. Dia orang mula-mula masuk. Bekinje uko nyimagina baheri yako kuri front desk kana fotoramo Kagasore Peter hapa baba na bank manager barangije haraho bamuzanye barasa mu kirere mwese kiriya burinzi. Orang perompak. Uko bigaragara bamwe babiri mu bajura Manager tu masuk dalam bafashe bank manager ngafungure ku fureforo bamwinjiza muri esanseri. We fungura ashakiraho kode igikumwe cya bank manager bashyiramo kode kiregereta hakuno jya ku ruhande wa musenzi dore urufito data dore ifaranga nuko batangiye gupakira ari imagina bamusigaye ikimenyetso cya iperereza riracyakomeza. Bari bambaye za gani wabona ibikumwe bari muri autopsy investigation promotion suspicion. perompak tu datang. Umva hano password induka buri nyuma y'isaha. dia orang betul. None bamenye gute kode ifungura hano? Orang kendaraan. Imodoka yabo yaturitse, Kita ada buat roblox. nta modoka yindi bari bafite. Ada 1 kilometer radius kan. Hano byanga byakunda hari perinuza bariyeri. Ada. Hari abonye isura yoya. Maksudnya dia orang masih hadir di Abajura bashobora kuba bakiri muri karitsiye hakiri kare. Umusore ati niba imodoka yabo yaturitse wegaruka. Umusore amubuze umusore amwati barabwiye umusore ati ujye uducungira icyo wari umenya ko utagiye guhigwa. Agasore gati niba imodoka yabo yaturitse bivuze ngo baracyari mu gisagara hano hafi. Gatangira gushakashaka imodoka yabo nimba yaturikiye imbere bivuze ngo baciye hano munsi y'ubutaka mu mihanda ya Sagari ya Moshi. Agasore karakurikira full kageze hano ibandi rimwe ryakuyemo cya masiki kemajina ukuntu ryaba ryaje hano hari cya mondisi muzeru para ndani igikapu cy'amafaranga mugabo atwara nk'utwara inyana nibwo bagiye cya masiki aragita muzeyi barambwira ati uducungire ikibabo badufata tukwica waye ngombwa kubashaka muzeyi arakurikira yesu zuru wa musenzi we urakora ibiki zuru ko yakaje aca kutwaye imyanda nyumva neza we sankuje nyumva muzeyi onkire hagarara wowe Ini bukan uang dia. Balik. ndavuze ngo hagarara Ini bukan uang dia. waye ntagarumwe mu bandi tugende kimureba cyitonze ati ntagarumwe umunyamwanda tu hagatwara imyanda kuramo ingofero ikuyemo urupara kimeze nk'igisaza ukuntu gusa isura teguye urutwe we tugende we amaso yaratwajya ni mwene Joporo birirwa bamwe bimogi ndagusabye tugende ntago ari umujura Kau percaya tak? kasuru karamyaga muzee ikigabo kigatambika amafaranga kiratangira suru ndakosa rusingo ajya kumupolisi mugenzi we idori bane ngo riragigira umupolisi n'abarakurikira umugenzo yaramukurikira sasa aje kukigura kirego ngo warasha umupolisi mugenzi wawe agiye gufata ibandi bagufungwa burundu bagufungira mu itiyo kwanza kibandi kiriruka gasore karakurikira nimba kugakorana naye amabandi numbase kavana y'imbunda mwana agarara muzee
arimo aribaza ndasaka kana singara sye kandi naba bandi yamuhaye gasopo kwanza bayimuhaye ejo bundi mwana kwibandi upara hasi cyamujota kimara kuri bisi kiratangira aho gufunga imyaka yose nakwicwa n'isasu to gasore rikava kwizima kazulu numbaza impamvu ko n'abandi kikavuga ashaka kuritanga karakurikira muzehe byamucanze ndasuye umwanda nimvuga iki cyambara gitanga imbere utava uri ndakumena urutwe tayari aguruka buhoro buhoro amaboko nyabona kigorye gusa we muzayi mushyiraho dore siri kwentegere zul turunkan senjata engkau. sira imbunda yawe hasi lower your weapon Man, we mugabo cika cyamani mwana nava kwisima arashaka ibandi tageti mu kaguru wakigora cy'umwana we police kwibandi muzehe biramucanga ndakwifitiye apa takut kau? wakigora cy'cyana Tertangkap. kucyumfashe Yo, takkan urakeka nzasubira muri aya mabandi gute senang kau nak ntago banyemerera pergi masuk tu sebelum. we ntago byoroshye gusubira mu bandi Kabur. warugo ryo umupolisi yagiye kubaneka dore filime sasa muzehe yagaga kumurasa abizi ko ari maneko mugenzi wabo uri mu mabandi akagoryi kirasiye mugenzi wabo ati gusubira mu mabandi urateka bizanyorohera filime irahana agatogo ibintu n'uburyohe cyane cyane sankara nayizanye ikigoryi kijyana turamenya gute gahunda y'amabandi undercover agent ibintu n'uburyohe mister samano nayizanye ibintu by'amawada sasa hakuno Aku minta maaf. hashirafu mbabarire Tuan dekat apa? ewa naho rembizi kari maneko waruvuga bari bafite umugenzi wabo utanga amakuru naramukekaga gusa sinari mbizi aba baraje dore kimwe barashe mu kaguru niyo tabanga amakuru uyu munsi turi Kacyiru niyo twaba tujye kuri arya hamwe ni kuri ridibura kuri ridibu Ini rahasia jalan. wangu iri niryo banga tu tewe data we urwana rwaje rucyanuka ko mundeba mwese Tak boleh salahkan saya tak tahu yang diorang ni semua. ewe nangashe bakoze ceka sora kuvuga ikinyakuvuga ibaye we nawe funga umunwa Tak ada Mi, benda ni ikigo nyajwe gituze agak ketua dia macam akazi kari koroshye benda basic kita kompon. ndashaka bose wano bandi none utumye mugenzi wacu n'amarasuka mu kaguru Tapi disebabkan kau dia terlepas. Sikit je lagi kubera wowe baracitse bose hancurkan plan aku. Salahnya aku tak. ashirafu nawe wayangije gahunda Kau tak tahu ke? nta kintu uzi wari usimba rw'urwana Kau. ugomba kukiza amabwiriza yanjye you have to follow my orders muzehe n'umujinya bamunambwiye kurya ruswa yarahirya ariko ntabwo yabatanga ntabwo yabarabura ye muzehe Fit dalam poket kau tu, tak lepas lagi. wari uzi wowe wowe kujya dara amafaranga mujye mu mufuka muzehe aragikubita cyana kimbaza amafaranga babandama nshaka lani Korang semua tahu kan? unyumve neza Setiap bulan mwese muzi aya mafaranga sibyo perempat tu. buri kwezi hari amafaranga nakira avuye muri ariya mabandi Duit daripada perempat tu aku serahkan pada unit. nakira amafaranga menshi gusa sinjya nyarya nkajyanamo nk'ikimenyetso mu ikipe ishinzwe iperereza n'uyu munsi nayakiriye Hal berlaku pasal budak. niyo mpamvu uruzingo rw'urwana ruri kunyiruka inyuma Dan korang semua tengok duit. ni amahirwe make nakabaye nafashe bariya mabandi none amafaranga araha Kau ambil duit. muyakire muyajyane muri investigation unit Catatan. ragiye ajyane mu bashinzwe iperereza Hebat permainan kau lah. uru rwana rero narwo nurufunga mutwe nirumva neza muzehe kadakorana n'amabandi narwo yebwe barukoresheje Kau bawa aku pergi unit siasatan.
wewe ayo mafaranga ajyana amashinzwe iperereza nurangiza ubake raporo ndebe ko buri mafaranga buri uko yahawe buri kwezi ayatanga nawe aricyo waje kubita ashirafu boss wakikora kiwe boss araje guhondagura ashirafu anda cyagambanye agaklah tu adik kau muvandire kera Boleh apa dedekku? ikisi Suka hati dia nak buat apa? Jangan masuk. umvana abavandimwe kucyubyitaho Aku dah cakap dengan Mama. ari kuri kiro marajya marahondagura Tapi Rizal sibuk nak bertahan dengan dia. nababwiye guhera ku munsi wa mbere kutakigorya ari igipolisi Pas ni aku nak kau ikut. urumuna wanjye nakidefandaga Kau tak senang ke? mugomba kurikiza amabwiriza yanjye nubwo arimo n'umurangika mwihanire Ini kau orang senang ke? ntabwo byari byoroshye gushika aho tugeze Buat ni semua sebab pengajaran. kigoryi gusa Sayang kau. narakwigishije mugisha buri kimwe kau pun tangkap memang betul dia kena tangkap. none se niba hari umupolisi tubigenze gute wabivumbuye ute Kak. shyiramo isafu ashirafu arabasa bagenzi be ko ntari twinjira Dalam senjata kau orang bodoh. ikigoryi cyavanye amasasu yanyoye gishyiramo ibiporoporo niyo mpamvu twarasaga abantu amasasu ntabafata kureba neza ikigoryi cy'igipolisi cyashyiramo ibiporoporo nta sasu ryarimo they are shooting blanks petit frere urikisha mana aramwihonana izal ni abavandimwe ebyiri grand frere kuri rwa petit frere ntibwatinze mugenzi hakuno wari uhari nyiramutemba nshyushyu turi umukobwa mwiza uve ku binabirirwa bisi bitera akabungo ku maso yabye ni fondote bakisiga pata jone ugasanga amaboko n'igikara handi ni inzobe arumiwe sata mwakubitana byuski ukagira ngo arashigisha igikoma yemwe ihangana mata 15 ngo guki kugira mu Rwanda bakisigira muri Kongo yaragowe na mukorogo ngo bogera mu Rwanda bakizigira muri Kongo abantu bose babaye dibu kozi kare witukuza ugasanga umuhumetso ni igikara hago mbese mugenzi wa musore zala afite umukunzi mbabarire sheri kazi ka gipolisi niko kamera So, none ikirego kigeze he Masih dalam siasatan. ni hatari turacyakiga still in progress Ini masalah sih. sasa mugenzi urukundo ni ikigoryi urw'uburwo rwabaye mu myisi mu gusa n'igipfamatwe umva ukuntu avuga yitonze sheri zakujyana zamburi ariko apfa kubita n'ibandi wewe bastard kujya hapa nikwambie ni ururimi rugahinduka thank you. uko bagatetse uduporezo basohotse urakoze allo sheri yamutegereje akabara abantu bashiramo abari busohokere Okey. sawa sawa Saya ada sheri emergency. ngomba kwerekera birihutirwa gukunda ahantu polisi n'ukwihanganira akazi nubwo bari bazanye nko nararyaho ugisangiza sheri Sorry, tapi sampai bila kita nak macam ni? wihangane gusa ese tuzaguma gutya mpaka ryari udufaranga twagiye polisi ni nica nikize nimekenya ngo wekenye Harap sangat awak faham. sheri Jini pangkat. ndashaka kunyumva neza nazamuwe mu kazi kandi ndagusezeranya ko bizamera neza nitumara gushyingiranwa nakurongoye byose bizamera neza ubwo bamaye ka promotion ahubwo ngo ngomba gukora cyane kugira ngo badakora iki batanyirukana Mak kerja tak selesai lagi lah. Dulu abang janji lepas kahwin funga umunwa akazi ni kenshi saya. Tapi sekarang lain. Nanti warambwiye ngo nitumara kundongora tuzahita tubana neza gusa nujya mu rugo Macam mana? ifite ikibazo akazi niko kameze uyu bamwe bambaye polisi madama agatelefone arakamena ubwo ni urundi rushyi intambara mu rugo tayari kana kabona se akubita nyina imbere kahambe amavi ujya ushaka washaka ahandi tayari nta kibana na famiye akana nta kikajyana ku ishuri umudamu arabizi ko ari abakene akazi k'ijoro zoro nayo wamuhamagaye kuki umamagaye Kita angkat lah. Ni kuki uhamagaye landi putih CCTV ni. namuhamagaye niyumva gusa bana kuri CCTV kuri za kamera Pelik lah. Macam narenye kilomita 3 radius mutambiko Diorang ikut jalan buatan lah. komeza umbwire dapat satu lagi footage. abantu bacitse uyu munsi bibye kumanywa bakore baciye munsi mu mazi underground Tu boleh tak kau tolong? barangije baratatana the police stop gusa naho zo bagire bariye weza nari yashusho kumbe Ashraf hakuno mukire na gasore gato keza kaboga rukabonye wanajya ko kiba
hari uwo bavuganaga ntabwo muri mu maso, amuha hakuno ibyo amuha n'agafunguzo. Sinzi ninde bapanga ibyo bapanga. Umugabo ufite furesheri, kote y'imikara, sinzi ninde bakorana. Boss, kurikirana iriya moto, kumbe byapanga amapandara banga, barapanga n'abandi bapanga ku business iraha, mukabitsa bakiba, akazi karabuze, dore jobu mugana amanza ati ntuzaburara ufite isuka, aba akazi kabo ni ugukora. Sankara ni umudomo, Boris ni ukwekana ijwi rikava mu metso, nta kazi katagutuga katawutira akaguru. Shadibu ni ibikoresho by'ubwubatsi, urumva. Shadibu we afite business yari atiribu unitanyizi zankinesha, urumva. Kanya nyikunda zira ntebe zikoze kuriya kuzicaramo no buryohe. Abana arangije azana yesitara kamera zo ku mihanda. Wauza umuntu kujya mu ishuri akiga kaminuza akavuga ati nize ayiti nge nirwanya bya kamera za Kigali nibe. Hey! Baza ku yindi branch damo for bank imwe. Urugero nko bavuga ati nziba kesi bizose aho Rwanda nduyogoje. Bayo bya kamera. Kumbe ari moto bakurikiranye iyi moto. We, Dino. Wisinzira. Muzehe bamuhamagaye igicukulani. Kuri station abandi baraye mu kazi. Ibande ryaramubwiye ati muzehe bajya kumfata. Undabura. Utandabura. Ufite umuryango n'abana. Ntacyo turi kuvumbura. Ni bukan hideout dia. Ni rumah. Nta kintu navumbuye, nta kindi. Naho bishe nawe wamenye. Cek tempat ni. Iriya nzu ni iriya mukobwa. Saya banyak kali ambush tempat ni. Uyu mukobwa Perempuan ni banyak sangat taktik dia. Banyak taktik ke? numva uyu mukobwa afite amabanga menshi, ndashaka kujya njyenyine. Kumbe lana ari hakurya. Zulu avumbuye ngo undi mukobwa ukorana n'amabandi, ashaka kujya gufata ari wenyine. Mukobwa uko yagatashye, atuye hafi na banke, yibwe ku manywa ngo buri uko atashye atahana moto. Kumbe koko ryabandi ry'umukobwa rikorana n'abashlavu rifite moto yaryo. Ko ryagatashye Zulu yakurikiye. Uyu mwana narashaka mu Rwanda ari serious nubwo yakoramo. Muzehe ahamagara Dino. Kau kat mana? Dino, Kau tengah cek CCTV 4 minit ni. uri nona. Kau tengah follow dia orang. Nane mwana kurikira kuri televiziyo. Zulu niwe wabakurikiye. CCTV bank Datuk. Nta mpamvu. Kalau ada apa-apa maklumat, Umva ndashaka komeza ukurikirane za CCTV zagamera zo ku mihanda, icyo tubona cyose umenyeshe. Sawa, ni cya Dino. Niwe tekinisiye urara ku kazi. Muzara ebandi kazi. Gakobwa gatokeza gafite itoto ku maso, kabona arambaye cya jumper, gipira gishe mu maso, kinjira mu igeto. Zuru akubita ritana kurikira gakobwa mu nzu y'umukobwa indani. Mu nzu y'umukobwa ucambura yacitse kare muri sano nta urimo. We wa muskawo yagiye kare umukobwa. Kurang follow aku ni pal, ha? Ko kimu nguri cyana sha. Bodoh. Kau kena tembak mati kata pula. Wa muskawo turimo twacunga umumetso wa uriya mukobwa no mwicanyo akaba yapfuye kare. Yakuvumbuye kuri muramuyiga mbere yuko ubikora. Muzehe hakuno. Dino, hello? Buka balan. Hari icyo yavumbuye. Umeze ute lani y'abandi ashirafu. Anak kau sana? Siap ke? Umukobwa ameze ati? Kita direkam. Ameze neza. Aku cuma nak bagi tahu kau. Ibiganiro turimo turavugana bigufatwa. Jangan jalan nampak. Ndashaka umenyesha ejo ko tuziba banki ya Laba Damafo. Polisi yang datang ke Nindi branch. Ukora ibishoboka polisi batazanyataka. 500,000. Ejo nimara kwiba nzaguhimba 500 bro. Muvana urumva? Ukora ibishoboka polisi itazamfata. Kumbe yabanje kumubwira ati nubwo turimo turavugana telefone yari mirakuru. Ayah, Papa, esok hari jadi Amira. ejo na anniversary yanjye yego mwana wa. Kumbe umugabo ntago akita kuri famille ejo afite job. 500,000. ibu buat kat mana? Kat playground cafe. Tapi kalau ayah Mama Aisha ashaka kudusohokera ati kuri playground cafe. Mira faham.
gusa ntacyo bitwaye niba utazaboneka ndabyumva papa akazi ufite kenshi kumbe Zulu yari yamukurikiranye tayari hawibuka yiba imodoka umunsi umwe kirakana arangije barakana mu myaka ishize uriya bwo muri Indonesia aragatangaza abandira muvandikira vuba yewe arakana kibyebe umunsi umwe karacika ntibwatinze hari yazaga kumbe hakuno hari uwaje ahara sasi y'abakecuru bakuze hari ahantu abajyana bakarirwa nk'abana cyangwa abasaza abasanga urubyiruko batanganye imyaka ibiganiro batahuza bagahitamo kubajyana hari abakecuru bonyine kumbe hari uwaje buriya Malaysia ituranye n'Ubushinwa gusa hafi n'Ubuhinde cyane imico yabo abenshi ni abasilamu nkuko bumvishe yitwa Ashirafu Zuru Ashirafu mugenzi nubwo ari ibande akunda nyina mwana wangu umubyeyi Patahun ka tak datang jenguk mak. Ashirafu imyaka 5 nibwo yaruka kunsura Mak itu waruriye mama berjaya dah pun sekarang ni. Wana tumaze gukiranya na murumuna wanjye dore kiri umuntu akiri Orang jadi orang kaya dah pun. Nek cyakoma yakindi Saya kurangkan. turabakire mama Mana kamu bana banje polisi muri bayiga buri hamwe nabonye amasuranyi kuri televiziyo bafite mugenzi umubyeyi arakuze yabyaye abahunga byi gusa mugenzi akazi karabuza abana bafata umwanzuro wo kuba amabandi kumbe yakuru kuri bank Nabo pemenda. umpana shaka uyo boyana Jangan. dofitanye gahunda buno mukobwa wanjye winisoma mbike wanjye right hand man Aku nak jumpa siapa yang in charge kes rompakan tu. umva ndimo ndashaka umuntu yoboye station ikirago cyo kwiba bank Saya yang in charge. umva hari cyumba cy'inama Aku nak tangkap perompak-perompak tu. umva nikiri kuyobora Tak tunggu sampai bank aku tengok. cyabanane gufata amabandi sasi umuntu afite bank yikibwa polisi ugomba gusobanura ni gute polisi nishyura izamu buri kitu ndasora buri polisi umbwira gute kiwandi ryacitse amategeko yo hanze Sekarang aku nak kau bagi detail kes tu. umva ndashaka mume amakuru yose amabandi yanyibiye bank ni bariye Aku dah tengok. ndashaka kujya mushinzwe iki murakora iki Betul-betul boleh dah. ndashaka mumbwire murapanga iki Aku tahu. ntabwo mukora akazi kanyu neza banki yanjye irimo iraho kandi mugahembwa buri kwezi dutanga imisoro Berjuta-juta. buri mwaka Inefficient. uti za miliyoni nanga z'umusoro Ya. ndashaka mukore bamufatira amabandi nona Nah, cuba tangkap perompak. biratangaje Iyalah. turakora ibishoboka Aku nak detail. Detail. ndashaka mume ibigaragaza bivuga ku mabandi ubusobanuro se Saya tak boleh bagi. ntabwo tuguhaye Sebab saya ada nta kimenyetso na kimwe naguha teori saya. ahubwo mfite ikindi kirego Dato' wowe ubwawe perompak-perompak. niwe kibazo Kau merepek ni. uraceka arimo urakora amabandira Sendiri. Gila ke? ndimo ndipangira kwiba wasaze Setiap bank vault Dato', password kubera ko banki zifite asiranse rimwe na rimwe iyo banki ibonye itangiye guhomba ihitamo bakayiba kugira ngo leta iyishyure cyane cyane zino banki zigenga setiap 1 jam. Dan undercover saya bagi tahu. nta kuntu numvise ukuntu banki yawe buri nyuma y'isaha bahindura password amabandi yamenye gute password nimba atari wayihinduye mane kwanza sobanurira ni akabazo nimba muhindura password nyuma y'isaha amabandi yibyate akaba yasemenya password bivuze ngo ntabwo ushobora kuba ufite uruhare mu kwibwa kwa banki yawe kugira ngo leta ikwishyure Undercover saya bagi tahu, perompak tu the password changes every hour untuk hack vault Dato'. Mereka hanya key in password. ni gute bahakinze kufure foro zawe y'amafaranga bakayiba Ada satu ukire biramurenga Dato' dah jual semua ikindi saham-saham Dato' dalam bank. kuki wabanje kugurisha imigabane mu minsi ishize wari ufite muri banki ya mwenyewe Punya lagi lah. papa ntutongane muri polisi hasi ubundi kuki wagurishije imigabane Kalau aku bersepakat dengan orang buat apa? ibi ngibi Tadi kan Dato' juga yang we turacyari mu iperereza sekarang ni kau ada bukti ndababaza murapanga iki dengan dia wap. mufite ibimenyetso ko umwana w'abajura se Kau kandi wowe ucunga umunwa wawe wari polisi we tak ada bukti. ahubwo nawe ucunga umunwa wawe kuri matuka umukozi wa leta Kalau saya ada bukti Dato' dah. nta bimenyetso mfite bigaragaza ko nawe gusa urakekwa uri suspect
muvumbuye nawe uzajya gereza gusa baracyafite amahirwe yo kugenda widegembye ariko nibyo kandi gato witonde utabusha fanda va go shopping Selama ni kalau kumbe cyazulu aku tak pernah nampak kau cyari igihe kirekire utaza go shopping hari ni kau kumbe uyu munsi baraza kwiba apa kucuri hano uyu munsi ntago bikureba kumbe ukagenda aracungwa yinjira mu kamodoka ke hakuno imuze zulu nako lan cyazulu cinjiramo ntabwo yakubita pata nawe sigurya kirashaka iki kau apa hal aho ufite ikibazo ntabwo yamwirukana nabunganiza tayari hafaho sasa wibuka amabanda afite tekiniki biba hano baturitse hano bakiba hirya bagaturitse biryogo nyakabanda akaba ariho biba polisi banza hakuno lan boleh aku tahu apa salah semua dekat sini mumbwire info murakora iki hano itu berkeliaran dekat sini mugere mwese tare za kamera aba bandi bahoze hano ndagukeka nawe zul urakora ibiki kiri mu ndasi mwese mari muri ntafande azimye letak kamu letak laji kevin mwese mshirwa rusanya asubishira hasi semalam saya intip dia ni inspector nyumvaneza saya dengar sendiri ijoro ryashize nagiye hafi niwe ndamuneka cakap hari ni numvise ikiganiro cyari hagati yiwe n'ibandi apa jalan nampak uyu munsi waraza kwiba bukan kat sini bari ba banki ya damafu sasa uyu musaza ni umuhanga ubwo yambwiye ngo bari badamafu muze yavuze ati ntago tugomba kujya kuri ya station harandi bashaka kwiba perempat tu ketahuan ubizi udashaka paham nigute bandi ryakumenyesha ubundi muze narabikeka asa ubundi nigute umuntu yajya kwiba kubwira ati ndiba mu nyakabanda aha naho monet sekarang lan fungura imodoka yawe baguhaye ruswa aku cakap buka lan kingura sasa uyu kandi koko bavuganye kureba guke mu modoka ye harimo igikapu cyuzuye urufito afande urabona yahawe ruswa ngo atabarabura amafaranga inote original wayakuye kumushahara wawe tuwuzi dengar dulu twumvikane sawa mana Datuk ni ada dekat atas ni ubanze munyumve neza rompak bank iyi nyubako cyo tubwaho ne bari bwibe ntabwo bakiba inyubako y'umukire nyine banki dalam bangunan ni ndetse bwo bajya kwiba ni gute bamenyesha ko bari bwibe iyi nyubako turimo ni ya nyiri banki kuki barimo baramwa ngo bari babange ngo bamenyeshe akan semua agak sini bashaka kuba bari aha unit CCTV bank Jalan Ampang rusak alam bank dah berbunyi jalani ampanga iyo banki nayo itangiye kwibwa niwumva mwese twitegura birahagije atagira ujyayo mwigenda arababuza aku yang handle ukurikiza amabwiriza yanjye inspector ni igihe ushinzwe iki kirego inspector nyumva neza babwire bose bagume hano bazasha aku ramai yang umwana iyo amaze kwishyurwa minerivare ajya imbere yagise agatangira kwishongera tangiye kwishongora abasore banjye benshi bamaze kwicwa nariya bandi aku tak boleh terima arahan daripada orang yang ntabwo nshaka abandi bapfa bundi ni gute nakwizera ufite umushahara urenze uwanjye sha John ikut saya we twese tweregere kuri banki jalana ampanga muzasigara umwe na bagenzi babiri abandi bose zirerekera bajya kuri banki we mutangire sha yego nyakubahwa kuva ryari usuzugura fande kumbe asilafu afite imbundi ifite umunwa umututu simwe zikorera amasasi aremereye rimwe bakurasa rikamena igituza amafaranga yavanyiye se wubaza ubusanire yagwaye unabimenyera se kumbe asilafu polisi zose mwitegura arababwira bose polisi zirasohoka njya kuri banki kabiri satu keluar sudah sawa dutangire musohoke bandi kumbe asilafu n'umuhanga yanyubako polisi ivuyeho umwe amabandari taye umupolisi wa mbere hasi yanyubako nyiri banki atuye mu apartment alo mutabare twatewe kumbe uvuga acukutsira ikinyarwanda bavuga twatewe kubera igihanga akavuga ngo bakoze iki
murakoze cyane basewe tayari Wompak kau dekat sini. Kau semua kena datang sini balik. Zambuli amabanda raha we bareka fande nabasazi nonse bajya kwa mu rugo rw'umuke bashaka miki ntiwizera amagambo ye nyizera fande ndani ku nyubako ya nyiri banki haraka Ashraf ari mu yindi nyubako birebana ni umupolisi we tujye indani security kuri floor ya 17 Ashraf afite imbunda mister dore filime nka umusobanuzi we sankara niyo mbere ibamba nazije avana imbunda arabanza arayipangura amaguru arayashinga bye ku buriri etage par etage ariko arubanga areba sitita bahakuriye acungira amabandi bagenzi ye password bosi bandi rya mbere amena igituza bandi rya kabiri mama yake na mama esa system ya samano filmira Lari dengan budak dia dah masuk mereka. mujire vubasha Ini Ashraf tadi kau cakap clear. lari n'abasore baraho mwavuga iki mubabona mbarasi baya dawa ya moto ni moto babita umuriro abandi ku mupolisi bandi bita umwoto mama yake na mama dawa ya moto ni moto umuriro baya ikorwa aragereza mu rutugu mabandi nava kwisiba baya ubwiye filmira kumanywa mabandi nava kwisima tagiye tabura gato pande ya lani undi mfite isasu riremereye irakumena amatwi ibyo ni cya Ashraf ari hakurya kumbe dore abandi bayobye mama shenge mama baje kwiba kuri banki yewe ko muza hano bababwiye iki mwibeshye ntabwo bibyara yewe aramuzavuyeho tugiye gusona tumaze kuzesitara turazivuza kugira ngo tweseye ariko ntabwo batwibye amabandara babanje kupara muza banki abandi bagiye kwesera mama shenge ayobye uburayi sankara nagarutse by the way biru n'uburyohe mukanya dutangire kwa Lalampur gangster iyi bahise kwa Lalampur special forces muzu ya nyiri banke bayabura gataca nirimaze gufata niba kufure foro nibi vari sinzi n'imiki tayari badi vari sura jana yari miki briefcase kira kuchinga cyaje kuba abandi na mikino dore igihe bari cyo barashugutwaye we ngino sha tayari shene sana mukire nyiri banga amafaranga afite menshi azishyura tu hano leta irishyura amasasu leta izagura ndi bakadufasha bandi yaranguye bafite ibikoresho babita umuriro we dawa ya moto ni moto wa mbere baramuha ayo aricyo barashugutwe wa musenzi we ndekuri varisi nayo ndekwi fanda ya fanda hasi kivana ibunda sasa afiru tuku kira kwepa sasa briefcase irimo iki ukobwa barohaye fakurasa we abandi bari gutabare bari namenya naho bari Patio Varis ayiwe tujyana muko umva genda genda mugurishire mugiye bamwe abasukamwe mucike cyangwa nsigare reka marindi umukobwa ameze nabi babiri bacike tuzagukura muri polisi magufunga ntacyo
ushaka gupfa ntari wasa abandi araha turaba abandi y'ibintu bifatika bwe muve mu bujura bwo kwiba inkoko n'amasafuriya dore job we uzikuba miliyoni 500 iyo bagufunga imyaka 10 ntari wasa ariko ari kuri konti n'ubundi abo wasize hanze hari igihe ugaruka nta n'isamba aragura dore akazi yawe zaro apima nabi ashirafu yerageza hakurya ubusasu bwa pistol bugerayo kanze mume n'umutwe y'urutugu umukobwa aramuha dore imbunda anaracika umanywa nta bwoba nta ngingimira nta nda y'umujinya umukobwa avanayo gurunedi musaye ndarajya mu rutugu gisasu ajya hasi sye baramuhaye abandi baracika abandi araha nta bwoba icyabazanye barakibuze ivarisi laje Kevin umeze neza cyane nje nanjye meze neza saka abandi bayise KL Special Forces bararampura uducike wangu nta kubura byose nk'ingatimeni baratangira bakirigitse nta modoka ntaho gucikira katurore bageze aha hano hari munsi y'umuhanda haca ibizi bibi tayari musaye narakurikira ibi mafunzo n'ibyo bakoze ndani sike sara dora hani Imana yagorewe Mana mfasha no mu byaba arayitabaza Mana mfasha n'abapolisi batamfata sinzongera kwiba Mana namarira ya none muze havayo saso yaryo bagasesha dora aho bacenga ari impande ye ajenga sike cya kigorye ngo ni zarunya gukubitwa n'inkuba nta kibwiye ngo nabandi njya kurabora rigiye kwiba giyo by'abandi kuvayo yewe telefone mukuru azimi yewe bakurashe utashaka kwa muze funga kinywa dore rwa rugorye rwa cyanya gupfa kubiswe n'inkuba cyagiye gushyanuka yarebye urugorye babanza gukubita inyuma y'amafera beto bavugaga ikinya kuvuga ibaye muze naratuza gusa icyamabandi yarangiye gutwara bakibonye ya briefcase ibisoni gusa polisi irangije ifata ikizibiti tayari barerekana kuri station muze byamurenze abana ari serious n'imbwi ry'uruhu byana byinjira mu kazi rwose amakosa ndayakwiye ako ni nayanjye mumbabarira I apologize undi umuntu agushota kuva na mbere muzajarakara nabi yanze gukora n'abandi kuva ku munsi kubonde yivarisi imigi yivarisi bakiraho inyuma yabo hari zaje ebyiri sasa ababandara ntakuva kwizima ntagarava kwizima ashirafa arabiyereka ikiba kibenza nk'umuti kumanywa kuri polisi katurore turapfuye tu ibandi rivayo kumanywa yangu icyo bita umuriro we gerenade mwakira itunda ashirafu bavane bwa kristo unda y'abapane automatic we murye kava modoka ya polisi ya mbere irirenga nashaka briefcase varize dore filime iryohera we aboro mucikana bandi na polisi baparika imbere ashirafu baca baparika imbere baranjiriza parika inyuma fande abonye amabandi yiba neza sha turi byuma kumanywa parika manika imunda manika iki
Ashirafu yarihebye ziyavaye n'akabundo. Ayiwe Ashirafu araha murumuna wa Ashirafu n'ibindi bandi barashugutwi naho bazivanayo yarwana gufungura amapingu. Mwe mujasi masasu mama yake na mama na machino na mbabazi muriyo kumanywa masasu mabane natangitu wanapfa kuratsa masasu afite menshi fanda ritanga bamuto bagura nta mtibare bambaye mabandi yipambye bambaye atibare kubarasa nacho kagasore kavayo kazamu gafata ya briefcase karangije kayinagira Ashirafu na kumwene wa Ashirafu. Urasobanura iki noneho? Paris left wangu usubira inyuma kigoryi cy'ikigambanye kucyubaye kufure foro bararasa musashya mindi magazini baratangira baza baco musara irasa arasa kuri moteri tageti musaya barasya arimo na iraturika moteri barayiturika yasimbutse musaya yabyize mafunzo arasipira imodoka irimo muri Ashirafu irirenga. Fandimwe mwanda yakuza indi magazini aronchishengwe ashiremu acharging nawe ahindura magazini. Ayiwe kimwe barashugutwi murumuna wa Ashirafu naca hakuno. Ese nabi kiteka yafite mbere mu gituza arasa muri nkongoro ndavuga umuhogo. Barashe kiri umuna cyashirafu ku ruhande kira cyafite ya briefcase kochi nzimundi randira kaka petit frère Rizal bamurasira imbere ye. Tayari naye bapimye muri nkongoro. Rizal yaje atabara amagara yamagara atere buri mwese wasamaye. Tayari aratangira bayicaga abaturage yiba gusa polisi byinjiyemo. Ase ubundi ko nibaga y'abaturage nebaga ya polisi mugera mwica petit frère biriwe zazajya mu buryoshye yabitaga nta mpamvu. Bandi barashize mabandi arisha kufa. Dore igitanze igikapu kabone ubwo igikapu gisigaye. Ntibwatinze nk'ikipe muricara nyiri banki nguriye lano meze neza cyane muze kuramo password dato n'iki kiri muri briefcase harimo ka disk deal. Lepas aku jual semua saham aku, iyi disk deal uza bitcoin zanje aku transfer dalam nacuruje imigabane yanjye ngo za bitcoin nizo ziri kuri hard drive hard disk bitcoin nobody bwo kubika ubukungu bwawe. Tapi itu sekarang tak penting. Yang penting aku dah tahu ibyo nagari ingenzi byakucumira imbere yense kuzunguka bihenze. Dia nak attack aku personally. Ababandira kurezi mpamvu yatakaga banki yashaka iyi bitcoin bamaze kwataka banki zanjye zose barayibura bavumbura yuko nayibitse mu rugo wanjye niyo mpamvu batatse urugo rwanjye. Bisa simpan kat mana? Kuki yabitse wawe Dalam bank aku. nese nari ubiki Dato, ada suspect siapa? Dato hari umuntu wabukeka mufite nyibazo hoya abanzi mfite benshi. Rasa ada orang dalam pihak Dato yang mungkin banza umuntu wizera kurusha abandi ari wakugambaniye. Siapa? Ntago yangambanira hoya bedure cya kindi yizera cyumuhora imande cyakiyobozi cyumwungirire cyonjo cyungukira banki nicyo gituma bashirafu. Ni gute mwakwangiza aka kazi ntabwo ko muri professionnel
ziriya banka za ndamafuno zo nshaka guhumbya uza amamiliyari n'amamiliyari duhombye byaraye kuri ya disike ashafuri ikigoryi wabwira yapfushije muri umunani nakoze akazi kanjye ngo amafaranga mwibarani muri banki sinayabaka none ziriya bitcoin ndazibuze So, sekarang ni macam mana? ikigoryi gusa ngo urashyira turakora iki uranyishyura ngahe ushaka icubundi bastard mujinya fushije petit frère uranetse semi kasiya kubwiye ko nyine amafaranga yawe tayari. Kenapa kau lepaskan dia? Kata tadi kuki muretse ngagende Simpan dalam lokap pun tak dapat apa. umuntu yaramugetse kuva na mbere ntago twamufunga. Follow dia macam biasa. Kevin Kau minta bantuan. komeza umukurikirane nk'ibisanzwe Tuan. umukurikirane spy on him. Ran, aku nak bagi tahu dengan kau. Lan Datuk Mio yang saja icyo nshaka kubwira untuk aku masukkan dia dalam pasukan kau. nk'uko Data yabivuze Kau jangan bimbang. uyu musore kugira ngo mufate munamuvumbure n'uburyo akorana n'ariya bandi mujye mushyire mu ikipe yanyu mumwere ko mwizeye. Niyo mpamvu nabyemeye ngo tumuri kure. Kibayo ni cyazabe cyaratse gutanga briefcase ntibayitwara muze haraba. Saya mohon digugurkan. Nyakubahwa Lan, ndashaka vanwa muri iyi kipe. Lan elak daripada kita tu kena. mpamvu natanze iriya briefcase kwaro kugira ngo amasasu agabanuke muticana. Wakoze kumbe barupangiye kujya baruneka buri munsi ibaza nayo kwidefana kugira ngo murekere kurasana. Niyo mpamvu natanze ku fureforo ishara kuri polisi kananga caho. Sasa bamuneka biyongereye mpaka abagejeje kuri ese bandi yifitiye BMW. Wow. Yewe Yep. Felicitation sigaye twara BMW ariko umushahara duhembwa ngahe izo miliyoni zigura BMW wazikuye he nawe? Sasa abantu barara wizera undi. Kereta tunang aku. Kereta aku rosak. Iyi modoka ni ya fiance wanje yanjye yarapfuye. Tolong sampaikan salam aku. Yewe uzambwire tu ashirafu nimujya guhura. Kau jangan risau lah. Lepas ni aku dah takkan Kau jadi ganggu cuma lagi so. kau. Sinzongera Aku kubangamira. nak pesan dengan kau. Kau dah bunuh Rizal. Reka nkugira inama. Dia Ashraf. Rizal umwishe uyu munsi So dia akan duduk diam. ndi umuvandimwe wa Ashraf. Kita dalam bahaya. Sinya ko Ashraf biburangira amahoro. Uri mu byago wa mugabo we. Ke aku je. Ntabwo ari jye nyine ni twese. Sekati kau lah. Pfa kuba nkubwiye wimenye. Ashraf asanzwe ari umusazi wongera kwica muri umunawe hagati mu ntozi cyangwa gutera kwikirida ku rutoryi rw'umugabo mugenzi wawe. Tayari kumbe kanangara cyane kwa ari ubukurura amazwi bwasensa gakurura hakurya ava gashyira mu cyerekezo urimo gusa. Kananga yaje Zal Ashraf, dia berdendam dengan ayah awak. ndashaka witonde. Nak berdendam pula. Iya Ashraf arimo arakurikirana so. Dia Ashraf. Saya akan cari orang yang bunuh. Iyo mba ni Ashraf nakabaye miguwisha umuvandimwe wanjye. Kumbe dore nyiri kwica ntuza murumuna wa Ashraf arimo aranive n'akana joyeux anniversaire w'amavuko wawe ni Kamila. Tayari mugenzi hakuno nta n'ibyishimo mu rugo mugabaza hakuno afite ubwoba ntararya dore ijisho aribuka arasa kiri umuntu cya Ashraf. Je suis la mort au travail ndi umupfu ugenda ibyo ni igifaransa cya bibi. Walking dead. Ewe data we aza muri sara afite ubwoba abandi baraserebura nive madamu n'abashyitsi amaji basutse madamu amashenge afite umugore mwiza reba umugabo natuje shirika afite ikibazo wajya kumuganiriza Amira mwirukange cyane
Nawak tu. Sheri Daripada datang duk. haji ugakina n'umukobwa wawe. Siang tadi aku Teka waretse kumvugisha. Kau sebagai apa? Abapolisi bapfuye bashize urakeka ndi kugira itango nishime nigira ngo nishimye. Ibyarakaza umujinya za kuwutura umugore mbere y'abana yema aravuga imirambo n'impfu z'abantu. Damara ceceka. Saya cuma expect awak untuk jadi seorang ayah. Ntago nari nkubwiye ngo uzuseke wishime. Basi gerageza ifate nkaho uri se w'umwana, ifate nk'umubyeyi mu rugo. Asubiza akazi k'imadamu yarumiwe. Hai Mira. Yewe ubutaha haza ndasanga ndasiye mu buriri bana bani mukine. Gimana Meli? Tewe data we. Abana zirakina. Akira washira. Bisha petit frère amiyaga. Ndari muri ryo joro. Abaturage basaze toranye. Namwe babazi namiyaga slafu yasaze. Abana umwana w'umugara w'umukecuru bose arabaha. Ubyarira mu nda y'undi bastard. Ugukoreye ku mumetso n'umugara avuga ko nta mumetso ugira. Ugusuriye n'umusurire avuga yuko nta gatafari ugira. Wishe petit frère kamwishyure bastard. Yisaka indi magazine arayibura ashyira afavayo. Umupolisi ashyira afite imbunda yifite miliyoni z'amasasu nabanza arakocinga nta mishimo shyiramo irindi abakana karitamika. Yesu Kristo kaguge de gisasu kinini irahinguranye. Mila mwana wanje kanya gato umwana wakuye amaraso menshi ndakwinginze birahagije mbabarira wikwera ku muryango wanjye atakamba nimba ushaka kwiyona ica njyewe utica umuryango Ashraf ndakwinginze musenzi urasakura umura wanjye nta muryango ngira nta muryango ngira nawe urashaka kuba buribwa naciyemo shingura muri umuna wanjye umukobwa azakura n'ikimuga baracakagura uriya sasu nawe umwana nk'uyu amagufwa aba cyoroshye ndakwinginze nyita kirafu tijya mukoma imbunda y'izuru kakwari muri bomboni kwa muganga. Mukobwa wanjye mayidota mukobwa wanjye arihe wowe lani ameze neza mugenzi w'umupolisi mwana waje iki madamu sheri umudamu yumiwe yana yuzuye amaraso. Baganga bagerageje bishoboka. Diana mudamu yahamutse bagize kuba ari abakene ibyago bizamwe ngo yakunda akazi. Akiraho Zal avayo ngo akigurye nk'ikije kunshinyagura dore gutora umujinya umuntu utageze icyo gukora. Urungo rwamugiriye inama atisha nimba icyo nzi wakigurye yarubizi nakubaza tuza fande tefunga umunwa kubera wakigurye umukobwa wanjye sari yose n'amakosa yawe kanigendere we witura umujinya wawe abandi makosa naye mwanda. Kau nak pergi mana? Saya gutaha. Urajai. Kenapa aku kawin dengan kau? Asubundi kuki nashatse koko. Dalam keadaan macam kuki nashatse umugabo nkawe. Ha, kau nak belah macam turi mu bibazo ni gute umugore nkawe avuga amagambo nkaya. Ini sapu kau ni. Ni gute wasiga mu bibazo nko gutya. Uri mubyeyi nyabaki. Kau sendiri. Papa jenis. Banza nawe ubyibaze wowe ubwawe uri mubyeyi nyabaki. Uri mu papa bwoko ki. Nure wo mukobwa wawe wibaze kabiri. Uri mubyeyi nyabaki. Tangira kurira nka mama cyagiye binyusa mwibi bijumba. Mbugere nasanze ntago ari ukubeshya. Nasanze mama gina rweno baba ngo ni kinyusi barimo bararwanisa fure y'ibijumba. Ngo ni mudabasha kuri concert ngo nicyo urya byibaze nawe. Kureba neza. Uyu kureba nyiri banka yarashiye kuri etage. We kurariye. Yewe uyu nguyu wari wungirije nyiri banki. Mwangu ki? Arahamagara. Kwa sababu yewe uri guhamagara nde? Tunako.
tunangkau my fiance wanjye none fiance wawe wapfuye yaba ari wonkere we sasa uyu dore ngo arahamagara Mia yewe kurura fiance wanjye hano yaba ari inzu ye cyaho kamera sasa uyu wa mugabo barasiye kuri etage sheri we ni se wakanga kobwa kamiye dore sasa ngo bose yashirafu na mikizo dore zuru ngo arasara yaravuye kuna mugenzi we barasiye umwana Mia sheri sasa ikintu cyo akana karakanguka tayari mwana wanjye sheri bébé de moi Shamani Mira jadi papa saya nifuza ko ninkura nzaba umupolisi nkawe Mira kenya gusa akaguru kangiye kagiye kacitse kugira gutya umugabo yakubise ingasiri y'ivi iraturika akaguru bacira hejuru y'ivi nawe nawe azakura ari ikimuga mujye gukina n'imiryango y'abantu mugende gake kandi mukahamagara ngo sankara ngo giti bamurashe ubwo wancikiraye mujye mugendera gake imiryango y'abantu aza hakuno bazana cyazana iki kibazo wesohoka laji sohoka barafunga shyiramo kare mbwira kibazo fata agate barakazinga kigoryi nyana yemwe amusetswe afande uritica umuntu yambaye amapingu batumye umwana avurika n'iki kiriho bipfunsi by'amazuru yagutabaza mushinya ashirafu ariyo ndashaka ashirafu uko we bipfunsa byatuye kigoryi mbwira cyangwa nkwice kirise cyane reka nkwereke ukuri uraje ukubone bazana afande aza yitonze hasa igihe twaririye ruswa sasa mu gituza igihe twaririye ruswa mwumva mutinzi mwumva ku nshuro y'ijana ashirafu sibamba firimira uraho umuvandi sasa nujya ujya gukina na bene wanyu ujya umenya abo mungana nabo muri muryango yarotaga bwajya bwamutaha ubwoba firimira ngaba umusobanuzi samano yaba data we kaji wa mugarura ndavuga kebo mu rukiko wende kagende lani sasa kubera inzozi sheri wanjye ari mu byago nawe ubu ngubu utangiye gutinya kuko sheri wawe ari mu bibazo dari awal aku udah tahu dah none utangiye gusobanukirwa impamvu wakoreye ayo mabandi budak-budak aku undercover wabaga uzi gahunda zuriya musenzi bocorkan kamu dia abagabo banjye bagiye kumuneka urabatamaza dia entah kau kacau niwe wabaraburizaga kenapa benda yang kau cakapkan inilah yuriya mugabo yarakunnye kugira ngo uneshe umutwe biar aku jelaskan dulu uravuga ibiki akira hakuno lana amajwi bamufashe saya akan cari orang yang bunuh adik saya mbere na mbere nagashatse umuvandimwe yanjye Maria Shirafu saya akan cari anak dia mu mwanya wa Alani ini apa yang nzashaka umuryango we n'ibyo nagukoze aku jadi di itu yang aku ibyo aribyo nabwira agashira iyo Maria Shirafu nawe nagashatse umuryango wawe budak aku follow engkau sampai ke tempat tu budak perempuan tu tak ada abagabo bawe abagabo banjye bose baraburisha none n'umukobwa wanjye acitse akaguru none ushaka gucika aku pergi rumah kau aku intent kau nagiye mu nzu wawe aku rasa engkau ndakuneka dan aku nampak engkau nanjye mpamvu nakuneka nahise ukorana na ririya bandi narakubonye wowe n'umukobwa wawe imbere y'inyubako urimo uravugana na Shirafu bivuze ngo kau seorang je yang tahu lokasi kejadian aku ni wowe uzi aho ntuye n'umuryango wanjye nawe uzi aho anive y'umwana wanjye yabereye bivuze ngo niwe wandaburije sasa Musa Shirafu yabateye uyu nguyu yari yahinduye aniva iri bubere wewe imbeshye Shirafu arashaka kuri telefone ibandi ryabazonze Shirafu arahamagara kuri telefoni
Sasa Ashirafu yamenye gute ko anniversary y'umwana bayikuye mu rugo bakayijyana mu rundi rugo? Araneka shawo. Ashirafu bamubwiye ko Ashirafu amushaka kuri telefone. Avayi? Buka loudspeaker. Shira haut-parleur. Apa kabar le? Anak ko siya? Elani umeze gute ni Ashirafu? Bakobwa bameza Setan. Ushaka kuvuga iki? Uri he? Wa daimoni. Basi ko na bunka bali. Lari uyu munsi wamfukamiye kubera ko byari byakurenze. Gusa ntacyo bitwaye. Ndaza gutuma wongera umfukamire. Cantik umang kau. Ndi wawe mu rugo afite n'inzu nziza. Nziza cyane. Usibye ko umugore ni mwiza cyane kurusha inzu. Sasa Ashirafu yageze ku mugore. Mbega uburyohe. Umudamu yabafashe icyuma Ashirafu mureba. Umugore arapanga kwiyahura. Abagara umudamu Diane we. Fata telefoni. Umudamu ashyira icyuma arashaka kwiyahura. Kwiyahura ni icyaha imbere y'Imana. Aba ari umuvumo mubi. Ashirafu afite inzu nziza ariko umugore wawe akaba akarusha. Sasu nawe yibye urufunguzo rw'ipingushe we Mia arimo arahigwa na Ashirafu. Ashirafu yiyemeje kubasiga bose mu gahinda. Mu nyubako y'umugabo. Yitanze! Ashirafu ateretse nk'umukobwa. Kumwemera nako kanya. Ububona ari agasore kaza. Naje mfasha. Nasura aracitse. Nagiye gutabara umugore we. Ashirafu yabazonze. Turi mama kaboga ari mama shenye. Cyane ko n'ubutaye buri mu kazi. Urumva? Cuma mu ntoki. Ndakwica boroboro nk'inkoko z'umurangi kukubaga nitonze. Gifungura icyumba. Cuma gityaye. Kumbuye nawe Zoal agiye gutabara umukunzi we Mia. Tayari. Ashirafu ari mu kazi kose. Kugera kamodoka no kuyisetsa. Tayari. Latihan semua. Halo over. Kuri za barriere umucunge acitse mu cyumba cy'iperereza interrogation room. Byo ni ibiki mumbwira? Uyase yirukanga. Diana madam. Madam mukazitabara. Zamuka muri etage. Diana kugeraho umugabo ngo muri shock Imana we. Dore icyo bita igihugu. Kugira gutyo umudamu ni muzima mama yaramaze no kwitangira agiye. Yesu umwami umudamu yarari mari yisengera. Ashirafu sinzi impamvu atamwishe. Badusubiza inyuma gato. Kumbe Ashirafu ni umusiramu. Kugira ngaha yasanze umudamu bari muri mwezi Ramazana ari marasari. Nizo mana bagize. Aha filime ngatwe n'ikindi kiganisho cyo muri ryo go cyitwa Ramazani. Dore cyo bita ng'Imana itabara bayikunda bayo. Niyo mpamvu sankara nsenga. Allahu akbar Yesu agire imigisha myinshi. Arya ni Yesu ra. Mo arya ni swara basusu. Iwa undi yitwa? Na swara basusu sala Ramazani ko yambwiye ngo niko yitwa. Urumva? Imana dore ngirafasha. Kwa kwezi kwa murezi Ramazani kwa ramutabaye. Arya ni murezi Ramazani mutunzi no murinzi Ramazani. Bari mu kwezi kwa murinzi Ramazani pira buri mu kazi. Urumva? Ubu dukoze cyo bari kudukorera n'uduhene. Sal baramukurikira. Dari modoka ngo barayambara. Uwa mbere umugore watabaye na murinzi Ramazani. Bapolisi. Ashirafu ambere mu mavu. Bakabiri baramu. Indi turuke barashiramo. Ayarura. Ariko arakora akazi ubumwe. Mbabarira. Zara vayu. Yarya fiance wawe yakoranaga na so ubukwe nako me wari ufite sha ko bwarambwira password yarandi mafaranga. Kara chini bastard.
kigorye gusa fata gerenade yindi akuramo pini niyi kanyituritse polisi zagura izindi akazi wumwe Ashirafu yasaze uzi kuri umusilamu ujyoza amagakanzu Peter, saya dah hantar nagiye nyakuba untuk backup. Amera ameze neza baramugumaho Kau jaga rumahku. laji guma hano mucunge inzu Kan? yewe Kita dah tahu. hari ibintu twavumbuye la Report. Dan kita juga dah tahu. twavumbuye ahise uriya musore mama we anu umukecuru rwose ari muri bya bigo birera abakecuru ukita mani Mungkin perangkap. reka tujye kureba nyina urasanga ari agatego Tapi kita kena pergi juga. ndabizi Aku dah arahkan semua orang ke sana. tujye kureba nyina uriya abana niyo baba ari ibirara gute cyane cyane abana b'abahungu iyo abonye nyina apfa gutoza mwabonye cyaro fende ke kitaravuye ku rumogi sasu yafashwe inde zal kureba kamiya hakurya eri mia karameme karame hani kora ikiraro ni mugabo ufitwe araka basta dwe nimekupa jobu uninechele kama utanipa raporo sasa wewe umenikungambanira ngize kuri zalo ushaka kumenya kuri kose dore ukuntu byatangiye mugore na ninde wamsenzi we ute wambeshi kiye kibazo wanze zinaye kuzanshaka harya ari ndugushaka wandaya we wamusenzi we dore sasa umunsi wa mbere Ashirafu ajya kuba ikihebe Ashirafu mama yanyibye imodoka kumbe se wa zaru cya kigoryi dato Kau dan anak kau sama. ino mwana w'umuhungu sha abana bayidi bamwe wa mwanda we cyamukuzimu avana cyaure urakora ibiki cyaguca nanjye nyina washirafu bamwagita mu munsi oya yaragiye kurongorwa n'undi mugabo we mugabo azamufashe kureba utwana twe ikigabo kijya kumuca inyuma ushaka dushyingiranwa shaka ngurongora umugore w'imyenda shamufate ku ngufu imbere y'abana be dore inyamaswa Ashirafu umunsi nibwo yatangiye kwiba ahinduka nawe inyamaswa kwicara cyo bimubwiye Muse Aku akan cuba banyak gitu. natangiye n'iyi modoka ariko nimbanyicira umuntu nzajya nkwibira imodoka ku buntu dore Ashirafu kunishe mu bujura Pokok dia ada bukti yang cya kigabo cyarongoye nyina abana bareba sama ada puan tarik balik kes rogol tu. wa mugore we dore na twatwana mudamu bamuva kwa muganga urukiko uyu mugabo ararengana ntagomba guhanwa cyatanze ruswa Ashirafu areba na murumuna w'inyuma tugende zongeresha nta myaka myinshi iciyemo kigabo cyaje cyemyikisha muri benzi abana zireba arabana bari nta mutima cyabwiye nyina ko kizamushaka kimufashe kurera abana aho kujya kibikore kwandagaza umuntu kijya kumugejo dore ko wa musaza Ashirafu yakodesheje ngo iki gisaza uwo munsi yaje kwishigabo musi atararasa baramurasa wa polisi lan haciye imyaka nayo yarakiri muto Ashirafu yaciye bugufi kigabo kiraho dore gusindura abantu abirwara inzika Dari hari itu guhera uwo munsi na n'uyu munsi yang aku akan ubah dunia ini. narahiye nciteka ko zahindura isi uko icyo byansaba byose Kau dah faham kan? kandi ndacyabikora
ubu wasobanukirwa uburakari mfite. Kenapa Dato tak pernah beritahu polis pasal hal ni? Iyo ubwira polisi ibingibi byose Dato, dore cya kigabo cyanyira ngicyo cyicaye. Okay. Sawa. Memang. Ashraf. Ibyo vuga no kuri. Lu memang bukan orang yang baik. Ahise yanjye. Nari nyamaswa ngo nari umuntu mwiza. Tapi sekarang aku dah Nari nyamaswa as wild. Gusa nahinduye ubuzima. Ecuje ibyaha mumara gufata ku ngufu abantu mukicuza ibyaha. sebab itulah misi aku. Iyi si byayo biri unfair. Bigenda uko bitakabaye. Usimamu nguzanyana. Lagi aku nampak diri aku dalam diri kau, Zul. Gwera kubera ko gwera ku munota wa mbere nakwiyumvagamo. Turumwe. Tapi masalah kau satu. Nakwiyumvagamo bire turumva ko twarwanya ikibi. Kau tak tahu siapa musuh. Ukiwago ni kimwe uri mumenyi. Jadi hari ini aku nak tengok. Ntabwo uzi umwanzi wawe wari we. Orang yang kau, Lan dan semua polis lain lindung dan jaga selama ni. Lani na polisi bose nabagambanyi. Kau nak tangkap? Kenapa? Warindaga daimon kugira bari mfate. Nak tegakkan kebenaran. Icyana koze ni iki? Tapi kau bunuh Ashraf. Nshaka kuvuga ukora Ashraf. Bunuh ramai orang. Uri umwicanyi Ashraf. Polis kau faham? Maze kwica abantu benshi. Ada dalam setiap perjuangan. Nawe wisha polisi. Buri rugamba rugira ibitambo, sacrifices. Enak Zul. Kita tentang dorang sama-sama. Zalo umunyemana gusa ashaka kunyiyungeho. Turwane hamwe. Uri umwanzi no ntago ari njye. Zul. Kau jangan diri macam Lan, Zul. Kau tahu tak, aku dah cuba sedaya upaya aku untuk pujuk Lan. Nomere nguri ya musenzi Lani. Tapi Lan masalah dia satu. Nagerageje kumwumvisha nyiyungeho. Ikibazo afite ni kimwe n'umunyenyeri uriya mupolisi ngo ni Lani. Aku yang letak bungkusan duit tu kat Lan. Wene Lani nabakoresheje. Terima aku untuk tunjuk. Siri igikapu cy'imodoka muri imodoka yuriya musenzi umupolisi kugira ngo mwereke ko ruswa ziribwa. Nampak musuh yang sebenar ke? Gusa arakubeshye. Memang dah gila kau tahu tak, Ashraf? Ntabwo uramenya umwanzi wawe uri umusazi ndakeka ubizi. Tak, Zul. Ndi umusazi niwe musazi. Tahu yang kau faham apa yang aku cuba. Zul ndabizi gusa. Sebab banza mu byo ushaka kubwira. pemikiran aku. Kau faham? Lan tak faham. Ntabwo uri mu byo ushaka. Mata kau besar-besar. Kau tengok Lan tu, kau ingat? Fungura amaso. Terlalu obses. Reba Lani. Sebenarnya lupa dekat keluarga dia. Ni umuntu mwiza ugakoranye gusa akazi kamutwaye bwo mu karamurongoye. Jahat, salah tu. Kubwo ibyo rero Apa? niwe mwanzi. Apa yang Lan buat tu salah kecil? Apa yang aku buat tu salah besar? Lani yakoze ikosa rimwe. Aku dah masuk penjara. Macam tu. Dia nakoze iriya kosa. Dia bermain dengan kata-kata. Dia muri gereza se. Sebab apa? Kunda gukina n'amagambo wa mugabo gusa ntabwo ari byiza. Apa, Ashraf? Hakikatnya kau tu perompak. Ukuri ni uko Ashraf. Umujura. Umwicanyi none. Tegak di Lan. Kalau kau nak Niba kubera inyungu zanjye. buat cara yang betul. Nshaka kuzamura ubutabera. Atangira kwigaragaza. Bawa dia pergi mahkamah. Nshaka kongera mu rukiko sha. Lepas tu masuk penjara semua happy. Semudah tu ke? Senang ya. Jya muri gereza abandi bose bishimye. Nibyo ushaka kuvuga niko kuri. Sekarang ni siapa yang ada duit? Hari icyo utumva muri iyi si. Punya aku nak ubah. Amafaranga nizo mbaraga nizo byose. Tengok dengan mata kepala aku sendiri. Ntacyo amafaranga atahindura. Zaman kekotoran yang berlaku kat dunia ni. Zabura byo nabonye n'amaso yanjye. Utangura imbere yanjye. Kau ingat? Ntabwo nahagara ngo meze ndebere. Mata ke? Kau dendam? Uracyanga nakoze byose kubera kwihorera. Guhora gusa. Pada aku apa yang aku dah buat ni. Tak ada apa pun, ni semua trainingnya. Kuri njye byarakoze. Tapi lepas ni, Zul. Bisa nkaho ari imyitozo sindatangira. Lepas ni aku Gusa nyuma y'ibi besar, lebih bermakna lagi. nzakora ibirenze ibi kandi bifite agaciro. Nahindura isi. Nzanayihindura. Aku nak kau join aku, Zul. Aku nak kau dengan aku ubah. Ndashaka unyiyungeho Zul. Duhindura isi. Shiri urubyemere. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Aku join kau. Sawa ntari wasinda kwiyungaho. Kiramubeshya kumbe na Aku join kau. ni byiza cyane mfungura. Ndakwiyungaho. Dukorane. Zul. Bagus. Byiza cyane arasa uwa mbere. Sasa niba ugiye kunyiyungaho akazi ni ukwica. Sial kau! Wamwicanyi we. Manipulate aku lah. Kigwa ry'iwibeshya. Semua aku lah. Niwateka wambeshye neza akazi si ukwica. Ntabwo wambeshye. Polisi irakubona. Uri wenyine. Uri umuhombyi. Datang sini. Ntabwo ninya polisi nazamugana ngo niteguye urupfu. Ashraf yarambiwe n'isi. Ariyamagarira ati rwose muze mumfate. Ku manywa. Ashraf! Aku tahu kamu ada di dalam. Tempat ini sudah ditutup. Tiada lagi jalan keluar untuk kamu.
kurikira itange uze amaboko wayamanitse none kuyamanika uyafatisha intoryi zawe kwa ebyiri wahinze mu murima wawe uze ufite intoryi mu ntoki manika amaboko surrender now Nora sampai Bariano they are here ngeye imbere bwolo bwolo over bana igisasu cya mbere akirafu najya yiburira umugabara nimba atabayobeje numbaze ahambere yaraturika ashirafu najya yiburira nanjye ntabwo rero nakabyize ashirafu akubwira ngo ndaho avayo n'imbunda umbe mujye mu kuzimu ni umusazi ashirafu yasaze yari yambuwe zal zagombora kamia abakoramo bityo bitumuriro dawa ya moto ni moto ibintu byajya byabawada ndagicisheni apolisi ni benshi ashirafu asubiramo indani bamusaza barikisa amasasu kubw'Imana arasohota baracika kizi mesire yashyiramo baratangira polisi ashirafu ari inyuma gererade ashirafu ni ibandi dore filimi iraha bavuga amaji ashirafu we ni iji filimi iraha bahise KL Special Forces aracyari sankara da premier arasa umukobwa irya kaguru wabusenzo arajeri ashirafu arwana imbunda gakuraho umutwe tayari karayimutunga ashirafu ntago yarasa tapi kena sah lagi oro muhanga akuyeho umutwe nkuramo magazine ngaho ndasa mama yake na mama wambaye igipfunsi kiravuga Samri, macam mana keadaan kat sana? tayari barabarana imbundi bikomeye wajyana bari inyundo baguhondagura tayari nababwiye samano nazigiye tayari musenze sana ashirafu kuri sana unakuno umutwe w'imbunda nakafata magazini imbunda iri hakurya taratora imbunda barambarana cyana ashirafu tayari gishingisha ugongo fata imbunda ashirafu Ashraf, tolong jangan apa-apa. Ashraf tabikora Kau nak bunuh, kau bunuh. Ashraf rasagenda kwinginze amusenze kunsusugura Tanganku tapi tunang kau kena mati ubwinyi ngo hakiri karura byanga tidak setan ubuzima bw'uyu mukobwa bugiye kujya mu cyimbo cyabo Special Force arabapima kunyama wanga gushyira imbunda hasi baguha Ashraf amaboko utabona imbunda hasi badahubuka mushaka kunda sana rapfa nayo ikamuca mu mutwe abandi barapanura Ashraf babikoro barangije bazana nyina wa Ashraf umwana wanje buriya ntabandi bidaca amakibere umubyeyi kameme nk'uyu mubyeyi ukuze uragaba amavaro sinshaka kubona ibingibi Ashraf umugenzi yaramaze gukira nyina zikari abana bitonda uvana no mama Ashraf unurasa umukunzi wanje Ashraf uyu mukobwa ararengana Ashraf don't do it nurikore ise uyu mukobwa nawe wanshema amafaranga Ashraf umwana wanje mama utajya mwana yetu turamuzi aku kira sampai 3 Ashraf ajana naso tegekobwa Ashraf oya mukobwa ararengana Ashraf yasaze 2 bodoh pagi ni lagi. subira inyuma mugende cyangwa muzana indege muvane hano ya helicopter Ashraf Okay. imwe sawa helicopter bayizane guhamagara helicopter halo over helicopter hakuno Ashraf mwana wanjye mama tuza kau setiasa kalah dengan aku byose nabikoraga kubera ko ngukunda kandi kubw'inyungu zawe Kau kacau minda budak ni. wabaje umubyeyi wa Ashraf Tapi kau takkan menang. uranzubaye inyamaswa nyuma na nyuma tawe wakoresheje umwana umurenganya
kagasore kazana kari agakozi ka Shirafu. Sheri we tayari Shirafu yawe umukobwa naye baramuha mupimye muri nkongoro mu muhogo sike Shirafu aranza mfuye nk'imbwa yishe umukobwa urengana. Nyina yararize abadatwe nyina yabajwe nuko umwana we yari umusiramu kandi umukobwa yamwishe muri kwa kwezi kwitwa Murinzira Mazani. Ubwo inkoko n'ihene ziba ziri guhura n'imishyo abantu bahagaye n'umubare wazo ugabanyuka, abantu bahagaye inkoko zigabanuka, abantu bahagaye inkwavu zigabanuka. Urumva madamu yararize uyababazwa umukunzi w'Emiya dorakazi. Shirafu yaranze ababera imbwa mujinya tayari bidafite icyo bitanga tayari. Abajye mwakoze kuza murabeho yali sankara da premier mugeze umusore yasigaye ari bariga bazal nimbagiye kuzashaka umuryango wa mugenzi wa Shirafu ntimumbaze nukagenzi yali sankara da premier mwumvaga mbabwira ngo ndahari wese siki hasta la vista. Ndabakunda cyane cyane kubakeneye kwamamaza nimero zacu na zindi ni 0783 4 6 2 1 2 2. Ndabakunda cyane cyane.